دلشیر بیوار نویسی هوال و هوال قصد ترکیه پروین بولدانی لسر یادنامه مزل مام جلال طالبانی هاتی نویسین ایرو جخواه دلگرانم بوی دلگرانی جمال درتکویم کوچه و کولان بیدنگن خشتا دبن سولان دپنگز من و کوچان عدزدگن جبو هفدیتنی بری دیدم کافه کو ازو نجو امی لحو رونین موزیکا جغوپرلوی کافه بلند بجی نابه هوگر شوشیا چا خواه با عجزی تفدیدم خواه بخواه دبیم باقل بدلو نه وقت عجزیه جنشکه و شانوگر اردل کای او کارکتر اویا بناوه شوقیا دکیوه بیرامن به حقینه که نزیده بدنگ دبیم خواه عجز نکدلو ای کنی من لسر روی منه نجوب شیرین دکیوه هندر صحبت میج آشو باش تحلیه قهوه او شرینیا شرانیه دبه ملهم او لرحی من دگره فی تفید به تلفونا نجود که اجی بو آگر به جغاره بخم درد کهوم دروه دما و دگرم لجیه خواه رو دنم نجو سری جسر تلفون بلند که او دبیجه ببوره من خواه جبیر کریه لپارتی جوین هیه جوینا چه؟ جبو روژا زمان زکماکی جوینه کتیل درخستن کنگیه هما 10 دقیقه مای دست پی بکه جه حاضران نه چتر بن میوان جیهنه لما تاقز دوی از هرم تمام تو هره از لور لبنده تبم رابه ام پفره بچن ولا نایم من 10 سالان نگی خواه ناوید یشیموگا پارتیه ببوره از لور رحتم آخر نجوبو خو او بجانه من کد جنچاری من پیره بری خدا جیه وی جوین لدار بکوه سالون همه ببجه تجد بو من جیه خوالدو کرسی داوی پین کر سه که جه یک جن بری خودان ماسه لپیش بری ما هفسروکا ناوچه بکرتبری میوان به میدان ناسین بری میکروفون دان کسا جن خانمی به 2-3 جاران تکاندنا تلیان رم میکروفون جرباند هیزی سر خواه گر هوالنو her yıl ana dil onurumuzdur şiarı ile başlattığımız kampanya dolayısıyla qased 10 dakika bu daxivi bigotna buyur hevara ditna min di deng bi necoket go bevê quşî em ê tu carî negihîjin wişî û spas bigotna spas pirqînî bi civatê ket neco meşiya ji mêrên li dîwanê yekî go heval toplantımız devam ediyor. Lütfen yerinize oturunuz. Ve uslubumuza dikkat edelim. Neco liciye xwe vegeriya. Xanimê qasê çend deqeyên din jî axaftina xwe domand liciye xwe rûnişt. Mêvanên din dest bi axaftinê kirin. Mêşê xwe bi şaşî li eniya xanimê daniya wê ji tirsa awirên wê mêş veguhere droneke nuklerî a kamikazeyê û dime de biteqiya. Bigotna spas a meyvanê dawî re serokê navçeyê go. Arkadaşlar, lütfen biraz daha üslubumuza dikkat edelim. Ve Necdet arkadaştan da kendi kendine sağlıklı bir öz eleştiri yapasını diliyoruz. Neco rabu serxwe û got. Ji bo aciziya heyî lêbirina xwe herkesî dixwazim. Divê tiştek eşkere bikim. Min mafê axaftinê nexwest. Di paş stûyê min de îro çend rowa pizikek peyda bûye. Ji ber xurê eman min ji ber tune. Her hal wexta min xwest paş stûyê xwe bixwînim, hevalê destê min li hewa diye loma deng li min kir. û ji neçarî û qehran min ev bersiv da. Diviya min ev şaşî nekira û gotina xwe beşta dawiya civînê. Ez bawerim li vir ji sedî nod û nehê beştaran Kurdin û civîn li ser ziman û asimilasyonê. Lê civîn bi zimanê ku me asimîle dike wekî her carê geriya. Peyva heval û heval qasê erd û ezman ji hev dûrin. û bila kerema xwe re hevalên li dîwanê jî baldar bin spas. Her sal bi şiyara zimanê me yê zikmakî rûmeta me ye kampanyaya daye destpêkirin kerem bike heval. Heval civîna me didome ji kerema xwe re li ciyê xwe rûnên. Heval ji kerema xwe re hinek din hay şêwaza xwe hebin.
و ام هیوی دیکن هوال نجدت خواب خواه خورخنهی بده